Yo, no, yo, me gado bonami lo, me do bonami kan. Fiel totro, en ule kekazale to dom, o le Vevie ba mi ano don kunu do jinami. Benenya ba fiel totrom la, igo me ba mi ame beton hala, o yo mi ba mi ano totrom gomenye ba na, mi apak ben, no, abe Kristo to enela, nanye agben no ye, abeleke Korinto to bak balevelia, etama tokuku ya trebu ene bena, ne ba merele Kristo mala tozi nuwo wo ye, ke nuwo ko nuvayi, ke nukata tozi ye. No vinye, fia, akpe ve bla ve votoa, ye fe, eyale nuwumvo, amesame gogobe miya chefe ye me. Amesame bena fe meya, ye fe abele ko jina hako ko bena fe meya fe melu. Mawula wonu ye lagbanya melu, amochi ahare ne malu. Tavi na ponu ye lagbo mela, ejebe na tro le wojime. Abele ke fi han to tro nela, mi o ha jebe mi atro. To tro ta Yesu valo, be me se ne tro ne po agbe afa evije fa jijeje. Menye nu jejina me na be o pa fofo ke to tro la me fa jime va to la na be o pa fofo la be to tro me gbedo me ye nu si o ma wo ragbo me la ye o pa ye mo vava e ya tanovi me yo be na ti mo to fa gafo na o ne na be me ga lo kuro ke me ye pa nu ti o ye o na no me ablemba anyona mi ji me to wo ne o nyona me la be yeti mau to edo kucho wo vi eyo diva mi egbola ni gba ya ji be amese sikala ho ji sela na po ho na po dede na po agbe eye me na nyune la gbe yin gba ya ji e agbe won bo hanaga suesi no vi o me kale ba mi se enya vi se si agoma eye mi awon do be na mi akata mi avo ava peru abe Kristo to va fa wina le Yesu Kristo fa nkomalo maule ya mikam eme gobe miletu emalo amen.